bereng di zamanon lam tu majuna para binotoan rodi daganak nang nama tua dohot na poso nang pasikola olan tu warnet molo marmeam adong denggana nang silakona adong nalalap dang diingot mulak laos gabe lupa di ulauna sudah tikina lalap di warnet godang na sega terlobi persikola asa taingon unang malupa ulah mana denggan tinggal homana roa zaman saunari zaman teknologi maloma-loma kita domang unang kota koda unang kota lalap unang hidup naso denggan. Bangun pagi-pagi bukan cari nasi, kagak sikat gigi langsung warnet lagi. Tidak peduli perut tak terisi, update status belaga paling happy. Cek Instagram, pet atau Facebook, ngepost foto padahal muke bapuk. Dasar pengangguran tiap hari di warnet, hidup berantakan cuma ngurusin internet. Dompet ketinggalan kagak pernah pusing, handphone ketinggalan pening 7 keliling. Internet udah jadi kebutuhan, media sosial udah kayak Tuhan. Zaman saunari, zaman teknologi, maloma-loma kita domang. Unang kota koda, unang kota lalap, unang hidup naso denggan. Macam anak yang kurang pergaulan, otak keblinger kagak punya kawan. CSBB Dota jadi pelarian, poker dan Candy Crush tempat peraduan. Jadi orang jangan banyak online, bisa minder macam mabok red wine. Hidup bersosial biar kagak sial, berbagi serta royal agar jiwa bermoral. Zaman saunari